wheholo aki, talu e ae, whasi o punarei, whane whoai e whine tau kei, teki mari mari pea whakatau pasi. Tori hao sei, whakalau tau, si are matala te au o ha ano fu, whakamani mani loto e ki taku, kapasi uai si ano lau manu. Tawa here mo e whakau pe, whekita anga ia o fui fui lupe, maniwi pe a mulu ai ono mai e, me i te anga ia o fungasa i one. Veisi are mohono o tuwai, wheta paki ai mohono le poaki, wheki ai sola o wheui aki, whelu teni o ka malu e fiafi. Tau e waki e whunga matatoki utula ai na moe hingano, e te ai ki tei o mata au ki hala manga nota e fieto. Waki e whunga matatoki utula ai na moe hingano, e te ai ki tei o mata au ki hala manga nota e fieto. Tori hao sei, whakalau tau, si are matala te au o ha ana fu, whakamani mani loto e ki taku, kapasi uai si ano lau manu. Tawa here mo e whakau pe, whekita anga ia o fui fui lupe, maniwi pe a mulu ai ono mai e, me i te anga ia o fungasa i ane. Veisi are mohono o tuwai, wheta paki ai mohono le poaki, teki ai sola o wheui aki, whelu teni o ka malu e fiafi. Tau e waki e whunga matatoki tua ai na moe hingano, e te ai ki tei o mata au ki hala manga nota e fieto. Whunga matatoki utula ai na moe hingano, e te ai ki tei o mata au ki awa manga nota e fieto. I katanga ki whailonga mange pe kuongo atu ai lea koe ni pe kai. I kata ko ki o kuongo te hiwa pe i kai. Okay. Pepe hiwa. O kuongo te hiwa.
punare Whani whoai e whine tau ke Te ki mari mari me whakatau pasi Tori hao se i whakalatau Si are matawa te au o ka ana fu Whakamani mani laka e ki taku Kapasi wai si alola umanu Tawa here mo e whakau pe Whekita anga ia o fui fui lupe Taniwi pe a mulu ai ono mai Me i te anga ia o fungasa ia me Reisi are mohono o tu mai Wheta paki ai mohono re po aki Teki ai sola o te ui aki Te lupeni o ka malu fia fi Okay. Tau e wake he whunga matata ki utula ai na moe ngano E te ai ki te Malo mo le ki ahoni. Ka takbe ki I toloi ku kamata ke te si atu e me aia ku ke loko ongo ko ilo ku mana ya ste tingi na tawa wa ya fi halaki. Ka ko e whenga mare ko he ahoni o ku o whamalo atu ke ulawa o share e ku live ko ni. Ka ko to kore at peka mo tolu ke mo kataka mo hanga mo o ki share atu a live ke alatu ko hape la hitaha e lava share atu ki ai o ko live atu ko ni ko fa ampe ko live atu I he pesi Facebook ape ko e Vipon Media pe o tu ku lava pe o live atu he time tatau I he pesi ko ia YouTube ai Vipon Media o ku lava pe o live tatau atu pe I he pesi ko ia he tainim ka ko kore pe ka mo tolu ke mo kataki ka mo toki hanga mo ki sia ia tu ki foi video ko ni ke nga ke lava pe ke alatu ke he lahi taha pe ko lava o aluai ke nga ke si mamata magea tau ka nga ko fe mau pe ke se atu ko nga ke lava o lahi ha to lahi apito ka view pe ko ke hinga he tai nimi pe hinga pe ha fainga taimi pe ko te na mamata ai ai ku tuku e mako foi wike e u ma pe tolu o ko whenga ai ke tātānaki mai ai kau view me kau like ko ia ko hinga ko kore atu ai ke mo ka tako se atu ki ngahi kulupu ke lava ke tau inasi I he ki e whai video o ku no o pita peng minute pe tahanima ai o ku lava koni ke wanga o atu koni he tainimi ko ki whai video minute pe tahanima ko e o kumatu unga whoke ki whai filimi ko ni I he o kui pe ko frozen taro aia ko unga pe ke tau talo ice ko o mai me tonga ko kavinga ko ku whakaloku fua o ku whakahoko aki ai ki whekumi whakaaka ko ni ko whakahoko o ku me whakamamafa ia I he Pacific Economic Development aia ko o ku whakamamafa ia I he ngahi whakalaka whakaekonomika I he ngai whanua koe Pasifiki. Aia o ku kakomeme trim down be au ia ke fokasi pe ia I tonga. Ko hinga ko tau ngai whanua Pasifiki o nau whelave I kotoa pe. Aia o ku malawa pe ngai whanua Pasifiki ke tau whekaunga. Au ka mea kou tau whakahoko I tonga. O ku meme whakahoko pe na tola tatau I ha moa whisi mo ngai whanua kaunga api. Pa I taimi tatau o ko hanga o mai ki whekumi ko ni o ngā aue aki pe a hoko community ai ko community ko pe ko kolo o rei mātua ko ngā ke whahoko mea I whakate whito ai whekumi ko ni whahoko ai ko o tau mua ki he trade agricultural trade ai ko hono hu mai ko tau ngowe pe mi tonga ki to pureanga ko hanga hi palopalema o ku tau whepaki mo ia I hono hu mai ko tau ngowe ko ngā toko nia ke tau ekonomika mo ilo before ke ka inga ko tu ko tonga o ku lahi ngahi mawanga o ku ngahi mawanga pa anga pau o ke ha tau koula mo tau siliva mo ngai koloa matai koloa pehe ke tau ko ke halolo ai ke whakatau ki tō pureanga
koe tau mei koe whaka maonga paanga wha ekonomika mo mamata pehe I whare area wha ngau koe nau patsedi o ku lahi taha a wai konga ia patsedi o wha whalala ia ngai whanua muri ngai tokoni koe ngai whanua muri koe ngahi paanga pehe o tokoni ke tau ekonomika aia o ku mei whakaloku fua ai ka veinga koe o whakatotolo koe whakalakalaka wha ekonomika I he Pasifiki. Aia koe ne tuurewa koe ia ko tau tolu koe tonga koe o koe pe whake whanki business e tau whai I tonga. Aia o ku kaike loko aha tau business whewhe a tau tolu ia ke tau whao ai koloa lahi au pito ke tau whao ha whainga koloa pe hanga whainga produce pe tonga o huki tō preanga. O ku ai whake tau mawanga paanga mau me he taki mamata aia o ku kawai mamata tofua a mo ngahi mea pehe I he taki mamata folau ewe at koe kakai o mamata he tau ngahi mātanga I tonga ka ko unga foke tai nimi o tāpuni e pota pea o ku I kai rewa ke lava o futoko lahi ke te lava whai ai huat koe ki tonga o mamata koe ai I he ngahi mea koe ia pea ku tuu rewa ai maonga paanga koe ia koe ngō ue koe taha ia ai tau maonga paanga o ku mei koe peseti lahi ia ngahi kolo whakata pe ki rei mātua koe mei koe peseti walu noa o ka inga ku nau no fuai me family o ku nau mau mo ui mehe ngō ue pea koe pe ngahi mea kehe ia nau mau mo ui mea koe ngā whapure anga ngahi mea pehe ka koe lahi taha o peseti koe ngahi kolo koe I wawau o ku lahi e nau mau mo ui mei he ngō ue pea kou tui e tatau pe me ngahi whetu kehe pea koe ne tuu ko ia o ku hokorewa ngō ue koe mea mahu inga ia ke whaha tokanga ki ai o ku whai pe whoke tau export mai tau toria ai ngō ue mei tonga ki murini ka aku ai pe mono ngahi paloparema o ku hoko pea hine pehe rewa o ku mga tuunga e whau ki fo I filimi koe ne whai koe ki fo I documentary koe ni ki whai ke eke ku whenga ke eke ki hani ihi I he kolo a hafounga o kunau sio e malawa e ngō ue ke te whakalakalaka o koe pipo ke whaunga e tainimi tau ngau e aki koe hu mai pe te ngō ue koe te taaki pe te ngō ue o se te tō pe te haurewa whakaheka ki he container pe te hangarewa whafolau ki murini pa te toktotongi reo to whamiri muri o wai ngahi paloparema ku whekuki moe hange koe o mai mea ka ia kulanu uri ia pe kovi mea ka ia ko ia ai arewa o ku responsible ki ai ngai kau taha waka ka ko taim lahi fuki o whai whawheki ki ia o ku malohi pena o tolu pea koe pe ngai paloparema kehe e tala noa ki ai ani ihe whakaike eke kone ku whai o tau whihanga ngai mo he taime ku tau o mai ai e tau whinga I koe ki o mai mea kai pea mo e kawatonga ki murini ke whakamaketi ka koe ki whakaike ulaki kone ko whai o ku whawhalala pe whanki konga ko ia ka keki te whakaloloa te whanga o whinga ke o play atu ki whakaike eke ko ngā koe tau mua pe ki whai mo aluatu ki whakaike eke ke awe ko tui mahale ta uni te whinga ke te o atuma ki whakaike eke ki whaifilimi taha konga ki mui tau ka hao mahale e te lahi pe me whanki filimi te whinga ke hiki ko konga pe ia o requirement o ku whemau ki whahoko I he polokalama koni ku whai pea koe mea pe ko whemau ke ukore atu ka mo tolu please ke mo katake tokoni mai mo hanga mua share atu ai ki whaifilimi ko ni ke lahi taha o te mo hanga mai ke atu hapare ko ngā he ku o ke hapare I au tai nimi malpe ke te kai pēha taimi te utuki lava o whaha whanki whakipare ai mea ko ni ka ko kore pēha mo toko ni please ta tau pepe ko hai ke mo ka tak whamure more o share atu ke lai taha pēha mo view mo like ki whai live ko ni ko ngā tokoni lahi pito ke te au ka ki mo o ke hulu atu ko whamalo lahi ki he tokotolu ko ni nanau tu lautole rei ke uhanga o whaik eke ki nao tolu ki a Merino Maka pe he whoki ki a semista o taina pe ke sa spulu kon ki nao tolu na e whai anu whaik eke o
o to'o mai o whataha ke mao ai ki fo i documentary ko ni pe ko tu wat pe le whakatonga pe mono taitola te le whapapalangi whamalo la he tu ki he community le matua i he tokoni ko tō pe whai whawhainga maaria i he taimi ko whahoko ai whaeke eke pe ko tu e lahi ange ngai mea e hoko atu i he kahau te whakatangi atu ka te motolu ke motokoni mai pe tatau pe ma community tonga ko tō pe te whainga ke whamalo atu ka te motolu ka o ato lewa ki fo i filimi ke mo mamata mai ki ai mantu i te lawa sio ai he YouTube pe te lawa peo sio ai i hen i he pesi pe ko ai Vipon Media malo pita Manak kita fakon kowe ko sio ko ka to i vu seksual to atong ke ma mo ba kai ko ke wa fa fo kai hang ko ma ka ko mere mo ngai sta po ke ko si ta ya ela pe to mai o fa ma no jiran kapapa ang fa ko ya na kula to la be ai o fai ngo ka ko pare ma to ma ka o ku ya ai fai ma ge mai ko lo to ko mi hi o fo no ka ko tai na hi ko ki ta la o tau ki ko ma ka ki pa ma tau to ko tau na tu la do ke mai be ai fo ta ta be a ko no fo ta mai na ada to fo to aku ngai me to no tau hanga ko e ai kai ki he ngai o wa ko ma vai va ko ma winga ki he ma ke ki pa mo kai ko ma fai ko to nga ko mo tau ke ko ke to fai nga ngo we o ko si ai be ko me be ko si ai ai tai ni o to ton ki tau sio pe te tau ai fa lu fua pe te tau ai fa tau ta ka e kusio atua aku ko i toka o te tonu ki ta wifi fu ka ka utano ko toka ko ki fu mana ko e ke ka kai e ke ta fa kun ko ai cooperative o sai ke ka fo sino pe ta te na lava ko o fai ka fu ta ko ke market e ka para mai ta to ko toka o la ya ana to lo na la ai ngowe ka ko para mai fa ta ta porque de hau a ka ngo ko mi va au una mana to fa fe pa ki mo ka ngo ko mi tonga tapu pa ko ki market digo o ta mai ko o hofi ko ni market digo si ka pa di ta hanga o ai fa lu fua ke mai fe sino ta fa market io na ia ngai para mai e ko hili ko para mai ko fonga it's not the system ko ka kai go una ko fa le system ka i ai go no ai fa lu fua ko ke fa uga a foi kosi rio ko da me na do fai ko fa marketia ta fa ta be ko talo no mai ko a talo ke ni u to ton ke ta ila do ko ha ko to la ka kai ko ni i New Zealand o na ma ko talo ko to la ta ma talo i New Zealand ni ko ka ha mo ka ha fa hinga talo ko variety o ko sai ka ha mo ko fa hinga u go new and pink hang be kita mai ai talo ko o sai ka tonga e ka tonga ho na sa do talo hina ka ko pesete e fitu no e tau marketing tau mai da do talo ko o ka he ka ha pe o sai ngai ka tau do o ko ki tau mau o fa fe ki ho mo ai go o fa falar ke market tonga ko nga ta ha ko u toton i tau mana tu ka tau pe hangi ke he marketing te mo hanga ato con rena talo e tahe e vaka ko tope pa ku pau fo ke hanga tau hie a rea pau ko ya e ko me ala he tai ni ho fa tonga i tonga ko vai e tau hie a palo Mexico tau fai go market e ko tem go tau ilo da do ke ki tau lava me pa ta fa ngolo ko pe da do
Pataki o haware be ku toki hawe a foi tau yo sai me pa tau mai ke to tuki atu ke ma ke ni frava ko me ia o ka ke na sa ia I he na fenga ko ka ngou me tonga ngai paro mesi fa fe tau aki ko ai ke ai ko me la ko ke ta hanga o langa ai me fa kolo fa fonua ta de filo ke tu fa ka no me he ko eria no ma nga bito ki he ka hao ko e ki motua beo me matua wa ko taimi na u malawa ke mahino o ka te au ai mo we na kamata pe ia mi e muy tata ki uta o malawa ke le whakaino hino mai ai ai ko ngā lahi ono whai koe ngō we na e te kei ke kamata hango we ia o hili whanua mai au ki heni kana u hao pe me fui whakaukau kene ki nofoloto pe ia te au. Ia I pe hataimi te ufo o whakakato ki ki sone na e whaataka noa mai tangatai ki te au. Pea koia na e mao e whenga maari e mako atau ene hango furu tupu me ai. Pe ula watu ki tonga o whakakato no pai e ki ngā uruani e ria o ngowe. I ngahi ngowe ke o kawe mo kawa whoki. Pea au ahi rewa hono teu e konga kere whano teu I mo ki katai kawa. Pea mei hono tō pea au sio ai ki hono tauki. Koe kawa ko pau ke I he laine tau e tolu. Pea matua tua whiunga ke hawesi. Aia kono tāki mei uta o mai ki kolo ko osi to mia e ngahi wa kawa o pui ko e kata o tuku mawahia. Pe whai rewa no wha mawai o e toenga sino fukawa mono aka. Pe a toftofe sino ki he iki whiunga. Pe mo tui e wawe hono tawaki he laade moa. Pe whai mea no fufuru, me he mea no fufuru. O awerewe ki he pare. Ko mea na fuatonga I tonga. O ku ngau e ki pe e tonga anatula, ki whai mea no taua ki e kawa. Pena e pe e divisone, ka pau e toi tānaki mo ki whare whakamomoa e tawhaki. Ko tui whakapau e toponi le rei, ka mo tafe le rei, a hono ngahi koe o me kawa. Ka mi hono momosi o efu, e a toki whawholau marewa ki murini, ke whai hono whakamāketi. Tufa atu ke inasia I community. Pe tāpu ke parapare pa whawhiku ki motonga ko e puke he kawa ko ke taulahi. Pea mo e taulahi pa te toki make money, pa te toki mao te ki senite. E ku whaukai taulahi ia, tuko pute fukawa ia utua ia pito income ai. E kona whahawa ko ki nusilani, o taulahi whiunga pe ka kai tonga ia mo kawa tainimi. E matui ko marketi ia o whaiteri hape e tangatai hana e kawa te ne mau imi. Kau ia mea na unoko peo ia o una loto iai. Ka pau ke tangata tō kawa au kula ki pau ki uinu kawa. Ua, pau re kia I whare kalapu. O pau re mau e fwoi te whito I income tō mau ia aku me he ki whare kalapu. Pea I he hoko ke tangata inu kawa, e rewa hungahi maheni ngai pare ke he. E lawa re mau whito o niaki. Ge upare o ko tauki na tolu tumba. E lava I pia whamari te kawa. Lava I pia whio hi mo toko ni ki tonga he kau wholau mo me. Tenda tau pe uma I pia ki seri I he me kawa. O kusia te fo ke fo I alunga ia. O pau ke fo e tamato kawa ai. Kai lava ke tafelere I marketi. Urua ki pe ua e nanam. A me kawa pia ua e uri. Aia no tari ho feo I o whatatau he tae mau ka marketi tai nimi. Ke lawa ke fomu ha fui kosiri o koe ki ukui au he malawa he tae mau tonga ni. Kau lewa ko mau ha fui marketi pau. Ma fui amau ni pau me marketi he tau.
motua kono whawa ko se mistawa taina. Ko motua pen me matua. Ko tui ko hiwa ngo futupu, hiwa ua. Na whalau mai ki motuan. Ko motuan foku whafofonga tawa taina free. I Nusila ni pia na kamata tau ko si mau fatau mea kai pia mi tonga mi ko foi kontena no no tol pia ko fika fai no ha mi baba na winga fa ka ni ko so fa ki pe ita fa ki ta I kai ko winga pe ko nga fa business kana fa si o ai nga ko tau fita o ya mo fa ofa ki o tau kai nga ki ri madu mo baba ka ko tu ula ya bi ki fa nga ta ia o nga pe ko tafa ko fe folau aki ka ko time ko na ata e folau na ka ki lote mutuani ki ta e folau mahina ki tonga nga pe ko fatongia mo e fa amu pe ki tala no la ya pito ko tau kainga tau te fito ki lo ngai fa na ko ki na nga ue ka ko hoko ngoue ko e ma wa mo ue na family mi me ko fa valis ki pe sete fito noa ki valu noa ore matua ko na u ma mo u fai ga do me uta pea I ku ai ko di nai ki fa mari na u fe ngai ke sa koropa mo e ko fa fofonga ke na ki sio mai ange na lava ke mau kamata e mai na tu ke area ke finga ke mau o mai me akai o tau kakai to to ko ni be kana do e ke ngai fo ngai dai mini ko mai be me akai heni o mai ke family patok tana ki pa nga to ki ave o sa dia ai tai mini ko kai ke lava to ave kapai do fa sio ki ai na fi ma o fi commit le le ke na fo tu fi ma we ko me ko na sio ki ai ko ne fa heka ko me kai mi matua o to tongi bi ai mana tu I ko tai mi lai e pehenia e o mai fondina o tu fa hen pe ave ke family tau ilo me to me fa hoko ai fa ka o fa lahi tau ki fonua ko bulo to ke fai fa tau be I mat ko ni ha be fi de motua mo yo ma tua fa mana tangai wanoa o ang be se ni ti ai ke te ka wi ha me ai to ko mai o fai e tau to lu hen ka ko pa tau ai ke tu ai fonua e to fa fo fa ngia ke tau sio ta fa ke ko nga be sio ke ngo e tau fa na o tu yu ta mi la fe le ngo e ia ka ka ma ke dia ke abi ai ka pai e pore ha ka tangata ke na fai finga o ko tala no ai tau ta ke ti be ke tau fa ka paang ai me akai ko do be ri ma do a o ke ka wa ko dena ko na mai na kilo ka wa fe tu puai ka pa te tau sio ke ka wa ko ni no mai mi uta e o se ma ro tau dia pe ko vai won to tong ki uta pe ai ka pa ro te tau pe he ke tau fai fi fa ko ai tau ko mi di mau tau sio ke ai fia ngai fitu ala huo ka vai Nusilani as leria pe ko fia a fitu ka ko di fie maria bude tau ki ka ngo we pa tau ai pira do le madua ya me foi komiti ngau ni ai ke tau fe ngau aki fakata e tau sio pe ko ha tunga ya ai go busio do dai mini pa nga onu be no mika ya na tolu he na ki fonga pe me me ko na ngata ai ango ngutano ka pa we fa we foi ko si lo ha foi komiti ke ne fai foi ngau o dadu e ai ne tupulaki ki olunga te mo e saiti ko ta ha mi tonga mo baba e to mo ui a vido ai me no to ka na un ue e una ulo ga fitu e marketing ki ka pa nga e fi fa ka ko ke fai ke ta wala lo fai fi me ko tu e ka o de fi me ale a vido fa e to ko ri la ya vido ia si ka ka yo ta do na ngata nga pe auta Malo pito mo mama tamaki ki foi filimi ko ia mago ke osipe ki foi filimi pa mo kataki mo mo share tu ki foi filimi ke nga ke ya wa ke tingna tolu e lava ke tokola hita ko ala lava ke lava tokoni ke ki feko mi koni pe ko fa malo la ya ke mo tol malo pito ai
ai maho mo mamata mai ki fo I filimi ko ni ko ngā ko tui pe ko hape e tāna ki whakaukau e lava ki mo tolu ko ia ku mo mamata ki fo I filimi te mo lava pe o emaili mai kau pe te mo messenger mai ka te au I he ku messenger o mai ki ai ho whakaukau te lava o tātānaki ia ke fotutu ke tokoni ki I whainga koe ni whahoko pe e lava o te whakalele ia ki hangai filimi ko whainga whako ni ke malawa ke lahi e whanki I filimi te whao me community whanki documentary e lava pe o lako me te wanoa me te tolu noa ke lava o tuku atu ke tau wahe ai mo ki mo tolu ka inga tonga ko focus pe he tau ka inga tonga ha mea e lava o whakalakalaka whakaekonomika ai ho tau ki whanua pe me hanga hi tokoni ko tau whai me heni hange ko tāpaanga ko tau whai ku monu ia tonga ko pesete me pesete whanoa o e nau paanga pureanga GDP ma uia me tau remittances ke paanga hua tāpaanga ko tato paanga whaki ko tau tāpaanga ki tonga fe ai ka pau te tau tokoni ke iha whainga whaunga e te whakalakalaka ai hono huu mai ko ia o mea tokoni ki Morini. Ko ia ne pehe te ngatai ki I Polokalama mawahe koni I Hoatani ko ngaka lava ke maa whainga maria ke mo share atu pe mo toki whetu utaki mai pe I mea messenger mai pe ko ha whainga whaunga te ke lava o tokoni mai pe te ke comment pe ko he foi live te whainga pe ke hu o talanoa atu I ki foi video ko ni ke te mo tolu I whainga mea te ke ala tokoni mai ai malo apito ho mo mea mai mo mea tau toki whelongo aki I he Polokalama ka hoko mai malo